Dapat basta-basta ing titinda. Ining peka panabili na ning kabalan woman entrepreneur karang sablang bisang magnegosyo. Kwento ng Christine Cecilia Nucom, ilig na taga na kano'y pamamisaling miyayaliwang produkto kalupa darang imalan, bags, at relo kanita pa. Pauli na nini, inamuyot deng manalakad ng sarili ng brand, anya mibayit yung KCN Enterprise anyang 2018, kasabihan ng karelang peka mumunang produkto a beauty love. Siyempre, isipan tamo ng palwal tamo, tamo mo basta-basta papalwal, bata may kaperan kaya sabi ko, do everything with love. So, Pauli na nini, meragulyan kayang business at mag-launch la namang aliwa pang produkto, kalupa ng Skin Fantasy nung nuka rin nating miyaliwang whitening soap at body wash. Atin la namang fast slimming coffee at inspired perfumes. Maragul ka ng sakripisyo yung kayang dinanas kayong negosyo ngay ni. Kaya be na kening puyat at pagal, pero king kayang dedikasyon at suporta ng pamilya, mas lalo yung medinang si kanalub. May kasaup mo naman kano kaya yung akakwarang feedback karang karelang clients. Inya naman migbungay ni, at king kasulungsungan, at din nalang may libong distributors and resellers nationwide at may nikwa nala namang miyaliwang galal karang award-giving bodies. Mag-invest la rin tao kaya ka maniwala. Alim mo itang tiwala, da mag-invest la ding pera. So itang i-invest na buri ko, lalago. Kaya Bay Franz Barrera, ako po yung kakain Talasuyo, Arlene Salonga, ating pusong makabalen.